Pemirsa gatre indik penglahlah virus nipah ring sautara negara kepastika yang durung mewesana ring pariwisata Bali. Kantos makin durung kepanggih wisatawan sane ngewang deang pengerau ipun sangkaning gatre inucap. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI Bali, Ide Bagus Agung Parteatnya Nanugesang, kahanan pariwisata Bali kantun memargi antar. Agen perjalanan ring duda negara durung nguningayang indik batalnyane pengerau wisatawan ke Bali, manut dani gatre indik virus nipah rawi mangkin durung dados pikobot majeng Bali, napi male pemidap-dap sampun kesiagayang. Cili tunggilnyane antuk masang thermal scanner ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Sani sampun mapasang dawok masan pandemi COVID-19. Melarapan piranti inucap, penumpang sane panes sampun kauningin, puni kemawinan, kerama miwa angge pariwisata, kap tiang, sampunang dat osa nampenin gatre inucap. Scanner kan terpasang terus di airport. Jadi begitu dia panas, apa jadi kedetek ya kan. Itu kan pasti nyala dari zaman COVID. Jadi saya pikir nggak ini belum heboh lah. Belum ada pembatalan, belum tiba-tiba wisatawannya cancel gara-gara sakit tuh nggak ada. GIPI Bali Taler Mawasang, rajak memperkanti sarang pemerintah pusat, pemekas Kementerian Kesehatan, untuk nguningayang penglimbakang saha arahan resmi, selami durung kemedalang pernyataan darurat saking pemerintah, parikrama pariwisata kantun memargi skadi ketahnyane, nyangger pengerau Imlek, pengerau wisatawan, pemekas Tiongkok miwa India, ketarkayang nincap. Indik okupansi hotel ketarkayang kantos ulung 10% ring sawatara genah wisata, GIPI Bali mastikayang, state nyelehin penglimbak sahang utama yang kewaspadaan, sinami ngemit rasa percaya wisatawan, yening Bali aman kerauhin. Winata, Bali TV.